Ata qanday yaxshisiz? Ajaka qanday yaxshimi? Bitdingiz magazinda? Assalomu alaykum. Ata qanday yaxshimi? Demdi üstüden so'z yaxshimi? Ha, mana. Qara ata basınız. Ha, mana açın ata. Gelin. Men kunde açı otam jol. Kelinizler. Basın ata. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Ak jolda jol bolsun, ha jolubuz. Köprübüz. Ha, mana ke. Bu yerde ata Ecem nemgegi var. Ecem günde kunalsız iylep para örer. 47. köçön oңda ber köprübüz yok. Köprübüz aya kişineke tar depçe ata. Rahmat. Mına Xuda kalasa jolubuz açıldı. Mına köprü keneң bolup kaldı mına. Kичинекей kıl köprü bolчу. Kala жүрүңүздөр mına. Mına eski köprü, teti köprü bolчу da. Mına gördüңүzbü, mına kичинекей köprü bolчu. Oşo köprüde 35 yıl katladыңар. 35 yıl oşo köprüde katladыңар. Em o köprünü alıp öyle bir estelik kılıp koyup koyulur bir yerge. Çok koşuğlar dağı 40 yıl katlatılır. Suyunup kaldыңыздар ata. Ha, jol sonun bolup kaldı Xuda kalasa. Ata, bu yerde azı bir mesele var. Buna iki çeti trotuar kaldı azırınça. Azırınça kaldı. Xuda kalasa mınabı mart aprelde kayıt başlayыбыз. Sebep degende azır man üstüne asfalt basalbayбыз da bunu zamen грунта kılış gerek. Gete bir metre, 1,5 metre mınabı içinde astılay da layın tazalap alıp bana şağıl tөгüp üstün basады. Zaten onda oturup kalat da. Ava, Xuda kalasa sağının kılıp buna ke. Azırınça pake elder basıp dura beredi. Bu jalpı uzunluğu 1 kilometre 200 metre. Köprü, köprüden arka jana eje жүрөт го, ошол эженин үйүнө чейин жанагы перекрестокко чейин. Ава, 1 kilometre 200. 16 metre тротуары менен лотокторун койдук мынакей. Анан көрдүңүзбү мына башкача ар бир үйгө мондай кылып көпүрө кылып кетти. Бул өзү негизи биздин эмеде жок. Мына проектте жок мына. Ава. Alloh taolo mana bu qilinilgan ishlar hammasi o'zimizga zahir oxirat bo'lib qiyomatda soya yo'q kunda Alloh taolo o'zini arsisi bilan soyalantirgan bo'lsin. Mana shu Qirg'iziston davlatimizni o'nigib o'sikib ittifoqchilikda hayot kechirishida Alloh taolo barchamizga nasib aylagan bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Botir ata, jolunuzlar joltoy bolsun эме. Болсын, көпірөбүз ушул элге кызмат кылган көпүрөлөрдөн болсун, өткөн машиналар, өткөн жолоочулар бардыгы рахмат айткан жакшы мостордон болсун. 5 жылдан бери жүгүрүп, 3 мер алмашып, 47 көчөдө ыйлай берип, мына өзүм эм карып калдым. Мына бүгүнкү күндө иш жүзүнө ашып жасаган иштерибиз. Жеңишбек Шермаматович өзүнүн группасы менен келип, ушул бардык шарттарыбызга түшүнүп, мынандай эски мост менен үстүнө баягындай неме коюп, чоң машина өтпөсүн, ушул элдерге кызмат кылып турсун деген кичинекей көпүрө болчу. Ушул көпүрөнү мынандай кылып чоңго алмаштырып, азыр бул адамдын Жеңишбек Шермаматовичтин, урматтуу президентибиздин жарлыгы менен Камчыбек Кыдыршаевичтин үлгүлүү иштери алып барган өзүнүн Кыргызстанга кылган жакшы жөрөлгөсү менен шаарыбыз көркүнө чыгып, ошолордун катарында биздин Достук микрорайонунун Кулмаматов атындагы көчөнүн 47 көчөнүн бүгүн ачылыш аземи болуп турат. Биз аябай ыраазыбыз мэрге, эптемей болгон жок. Өтө күчтүү темп менен чоң лотоктор коюлуп жээктерине аябай жакшы курулду. Şu köprüde adashmasam 20 yıl, 25 yıl da undan ko'proq vaqtda el foydalanib keldi. Hozirgi kunda avariyniy situatsiyada kelib odam o'tishda ham qo'rqa turgan bo'lib qolgan eli. Shuni kengaytirib bersin deb 5-6 yildan beri Tevadagi mahallaning damkomlari bilan qayrildik. Hech qanday bir natija ko'rganimiz yo'q. Lekin alhamdulillah mana 1 yil 6 oydan beri jug'urib, mana hozirgi mana shu katta cho'ng ko'prikni qurilishligiga rahbariyatlar bilan qolaversa Alloh taoloning marhamati bilan erishgan bo'ldik inshaalloh.